Dobrodošli na ovaj video na kanalu u kojem ću ponovo da komentarišem neka vaša nepopularna filmska mišljenja. I naravno, prije nego što krenemo se obavezno subscribe-ujte i uključite notifikacije za svaki videa. Naravno, u opisu videa imate link da možete podržati mi rad i postanete član kanala, ili ako želite možete naravno da mi se zahvalite u videu, super thanks. Također u opisu imate linkove za moje društvene mreže, uključujući i TikTok. Naravno, želim da se zahvalim svima koji su poslali svoje nepopularne mišljenja i odmah ćemo krenuti. Prvo piše Alexa ML. The Dark Knight je najprecenjeniji film ikad. Jeste odličan, ali treće mesto na IMDb-u je preterivanje. Sigurno nije najprecenjeniji film ikad. Sa razlogom stoji kao jedan od najboljih superherojskih, kako nije najbolji superherojski film ikada. Činio je toliko stvari za filmove bazirane na stripovima, dali fantastičan, nevjerovatni onako posvećenost Christophera Nolana da napravi jedan od najboljih nastavaka ikada, koji radi sve što radi prvi dobro, plus još više. U posvećenost uopšte da napravi malo smireniji, realniji superherojski svet, a da ne govorim o Heath Ledgeru kao Jokeru, koji nam je poklonio ne samo jedan od najboljih performansa, glumačkih performansa nekog lika iz stripa, nego jedan od najboljih glumačkih performansa ikada. I postoje prvi glumac koji je dobio Oscara uopšte za igranje nekog stripovskog lika. I dan danas, iako sam ovaj film gledao milion puta, sigurno, je film jako dobro radi. Manje je klasičan superherojski film, više kao neki krimi thriller na fazonu Hita ili nekih drugih Michael Mann filmova. Mogu da gledaju ljudi koji nisu nešto pretjerano vezani superherojske filmove, a jako dobro odskočna daska za dalje u udubljivanju Batmana. To je bio prvi Batman film koji sam gledao. I film koji mi je zaslužen za toliko ljubav koju imam prema ovom liku. A to da je treće mesto na IMDb-u jeste malo čudno, ima toliko, da kažem, filmova koji bih rekao da su bolji da budu na IMDb-u na prva 3 mesta, ali dobro, to se slažem s tobom, ali stvarno ne mislim da je najprecenjeniji film ikad. Više bih rekao da je Pulp Fiction najprecenjeniji film. Ali Pulp Fiction i Avatar i Titanic, za koje mislim da su precenjeni, i za Dark Knight, za koje ne mislim, su nekako filmovi koji su viši od samih sebe. Tako da, neke filmove treba jednostavno, ne možem da kažem da su precenjeni ili ne, jer samo jesu. Hvala Aleksa, a Javan Linić kaže da Darren Aronofsky ima krš filmove. Iskreno ne znam mnogo o Darrenu Aronofskom, gledao sam samo Black Swan i The Whale, koji inače ima jedan od najgorih postera ikad u životu koji sam vidio, očajan poster. Hoću da gledam Requiem for a Dream, hoću da gledam Pi, hoću da gledam Wrestler, hoću da gledam neke njegove druge filmove, ali dobro što sam video, iskreno Black Swan nije loš film. Jako mi se dopao. Sada, Jelena, ne znam da li je ovo baš hot take, vjerojatno jeste, a recite mi u komentarima, ja ne mogu nužno da komentarišem toliko, jer iskreno nisam gledao toliko Darrena Aronofskog njegove filmove, ali recite mi koji sljedeći film da gledam, definitivno Requiem for a Dream, ali koje još filmove preporučite od Darrena Aronofskog? Jelena, hvala ti na mišljenju, a sljedeći kaže Empatija. Imamo nekoliko slika, tako da ja ću da se pročitam sve. Interstellar smara i pun je klišeja. Generalno, Nolanovi filmovi su mi odbojni jer su koncipirani kao prekompleksna radnja, koja je često neoriginalna, već je samo teško ispratiti i pohvatati sve informacije i ne budi emocije u meni. Dobro, možda ti samo ne prijaju takvi sci-fi filmovi, šta god, da meni Interstellar bio jako dobar i od prvog trenutka kad sam gledao pa sve do sada je jedan od boljih filmova Nolanovih, ja mislim, a i uopšteno jedan od zanimljivijih sci-fi filmova posljednjih 10 godina. Bože, taj film izašao pred 12 godina. Posljednjih 15 godina ćemo reći. Mislim, realno je teško ne upasti u kliše kad radiš žanrovski film. Ti klišeji su nekako logični da se dese. Makar radila horor, makar radio sci-fi, makar radi thriller. Sve ti imaš neke određene, ili krimi film, sve ti imaš neke određene klišeje koji su neko neminovni, ali mislim da ih Nolan te klišeje dobro radi. Svaki njegov film ima neke klišeje. Inception ima klišeje. I Tenet ima klišeje, i Dark Knight filmovi tek imaju klišeje, dobro, to je drugi fazon filmova. Mislim da nije problem što ima klišeje, a to da smara, ok, znači ti generalno ti se ne sviđaju nove filmovi u smislu da su neoriginalne priče, mislim, Tenet je poprilično originalan film, mislim, Inception isto, dobro, Dunkirk je istorijski film, ali nema tu šta bude neoriginalno, ali originalan njegov pristup priče. Memento je poprilično originalan film, ja bih rekao, tako da ima on dobar i Prestiž isto. Stvarno, jesu mu originalni filmovi, imaju te klišeje, ali on koristi te klišeje da ispolji neke svoje originalne tendencije. Stvarno, i zaista ima dobre trenutke Nolan. Ne bih rekao iskreno da mi je prekompleksna radnja sad. Jeste da mi je za Tenet trebalo možda 2 puta da gledam film da bi skonto, bez gledanja onih objašnjenje videa na YouTube-u, ali generalno mislim da ne verujem, nešto se ne slažem s tom da su njegove radnje prekompleksne, a dobro i to ne budi emociju okej. Možda samo ne rade njegove filme za tebi, to je isto skroz okej. Pa nekad Nolan želi da bude emotivniji nego što jesu, ali Interstellar je, mislim, njegov najemotivniji film i probudio ti kako emociju u meni, kao naravno
i njegovi Batman filmovi, ali sve svem okej. Vidim da te polaziš, ne bih rekao da se slažem s tom potpunosti, ali drago mi je da si rekla ovo svoje mišljenje. Sljedeće mišljenje dolazi od Marka, koji kaže Dumb and Dumber je daleko bolji od Dumb and Dumber 2. Hvala ti na podijeljenom mišljenju, ali iskreno ne znam da li je ovo hot take. Kogod je gledao Dumb and Dumber i Dumb and Dumber 2 bi se složio da je Dumb and Dumber bolji od Dumb and Dumber 2 i da je Dumb and Dumber 2 važi za jedan od lenjih nastavaka u posljednje vreme, pogotovo što je izašao 20 godina posle prvog i nepotreban je samo kao cringe. Tako da, Marko, mislim, to je mišljenje potpunosti validno, kao i svako uvek je validno, ali ne verujem da je hot take. Slažem se s tobom i potvrđujem ga, ali neko ne misli da je hot take. Vi mi napišite u komentare da li mislite da je Markov take hot take. Hvala Marko na podijeljenom mišljenju, a sljedeći kaže Kavet 72 donja crta. Komedije u 95% slučajeva nisu smešne. Zavisi koju komediju gledaš, nisu sad sve komedije baš smešne. I neke komedije su manje smešne, neke više u zavisnosti kakav stil humora voliš, šta je tebi zapravo smešno. To zavisi od tebe, polaziš od sebe, naravno. I okej, možda ti samo neka određena vrsta komedije radi za tebe, kao i za mene. Za mene radi i slapstick komedije, za mene rade i screwball komedije, za mene rade uglavnom one glupe komedije. Ja obožavam spoof filmove poput Naked Gun ili ostalih filmova, slične vrste. Uskoro čekujte video o spoof filmovima, trenutno ga pripremam. Ali za mene uglavnom radi većina komedija, osim neke baš loše, koji su samo cringe. Sad ne mogu vam kažem koja je, zato što uglavnom ne gledam nešto što znam da je baš loše. Dobro, to jeste malo hot take, ali ja mislim ne mogu da se složim s tobom, niti da kažem da si u pravu ili nisi, zato što samo to je tvoje, mislim, to zavisi samo od tebe i od tvog stila humora i od tvog pristupačnosti i različitih vrstama komedija, tako da, okej, napiši mi u komentarima, evo iskreno, bih volao da čujem u komentarima tvojih 5 omiljenih komedija. Baš me zanima šta je tebi smešno, ali kao sad stvarno, tako da hvala ti na podijeljenom mišljenju. Sljedeći je Vladan 86 koji kaže Goodfellas je precijenjen i King of Comedy u top 3 Scorsese filma. Okej, razumem te za King of Comedy. King of Comedy jeste možda jedan od podcenjenijih njegovih filmova, iako ne spada u taj nivo Scorsese podcijenjenih filmova. Postoji više nivoa Scorsese podcijenjenih filmova i on je u tom, on je najmanje podcijenjen Scorsese film, tako ću reći. To je onaj film, kada pogledaš Goodfellas, kada pogledaš Departed i sve te njegove ostale filme, pozvano si, šta ima još ovaj Scorsese? I onda vidiš King of Comedy, okej, to je taj nivo filma. A na primjer, ako pogledate filmove poput Bringing Out the Dead ili Hustler, to je već drugi nivo podcijenjen. Goodfellas ipak mislim da nije film precijenjen. To je za mene jedan od onih retkih filmova koji je ultra poznat film ovog određenog reditelja, koji je sa razlogom poznat i koji je zapravo njegov najbolji film. Vrhunac Scorsesea po svim njegovim osobenostima i poznatim temama, motivima i fazonima snimanja, poput tih gangsteri, italijani, porodica i šta već, sve to jako dobro odradi. I stil montaže, korištenje popularne muzike i uopšteno ceo osjećaj filma ode popunosti Scorsese uticaj koji se gradio dugo. Hvala Vladane, a sljedeće mišljenje dolazi od Marka 20 koji kaže Curious Case of Benjamin Button je u top 5 najboljih Fincherovih filmova, a Seven u top 5 najgorih. Seven je jako dobar film, pogotovo što je njegov prvi zvaničan samostalni film posle Aliena 3, tako da mislim da je Seven je odličan film za prvi zvaničan film, da imate Morgana Freemana, Kevina Spacey-a, Gwyneth Paltrow, Brada Pitta i fantastično određenu priču koja je jako onako uspostavila ga je njegov stil snimanja i njegov taj karakterni rediteljski pečat koji je i dan danas jako poznat. Ne bih nužno stavio da je top 5 najgorih, čak ne bih rekao da ima loše filmove, nužno Fincher, a to dobro. A Curious Case of Benjamin Button definitivno nije u top 5. Možda u top 10, ajde tako kažem, a nije u top 5. Kao stvarno, mi je zanimljiv to take. Ja bih čak rekao da je Curious Case of Benjamin Button, iako imate neke određene motive kojima se bavi Fincher, ima izgled njegov, i naravno Brada Pitta u glavnoj ulozi, i jako fantastično određene vizualne efekte kompjuterske koji danas su fantastični. Ne bih rekao da je to Fincher film. Ne odgovara mi Fincherovom vibe-u kao na primjer Zodiac, Gone Girl, Fight Club, Seven the Game i tako dalje. Zanima šta mislim o Fincherovim filmovima, bacite pogled na tier listu Fincherovih filmova, bit će dole link u opisu. Hvala Marek 22, a sljedeći mišljenje dolazi od Filipa Sićpeja koji kaže Long Legs je jedan od najgorih filmova prošle godine, a Kinds of Kindness je jedan od najboljih. Iskreno se baš slažem s ovim mišljenjem. Long Legs mi nije baš kao najgori film prošle godine. Jeste jedan od onako filmova koji je jedan od protraćenijih filmova, koji je u potpunosti slagao kakav će biti i samo je onako pretenciozan film koji mnogo pokušava da bude nešto što nije.
i mnogo me nervirao film. I stvarno je malo onako bljutav, ali bila mnogo gori film od tog. A Kindness of Kindness definitivno jeste, meni bio jedan od boljih spami u top 20 omiljenih filmova prošle godine. Mislim da čak i top 10, ja mislim. Ljudima ne odgovara te filme jer su očekivali nešto u fazonu Poor Things, ali meni se jako sviđa. Volim te filme gde imamo više priču u jednom, koji su nepovezane motivima i temama sličnim, i ovde su svi fantastično odradili. Zato bio Jesse Plemons, zato bio Emma Stone i naravno Willem Dafoe. I obavezno da bacite pogled imam 3 u 1 pregled na ovaj film, tako da bacite pogled, bit će dole u opisu link za te video. Hvala Filipe, sljedeće mišljenje dolazi od Davora Davorića koji kaže Black Swan je jedan od najgorih filmova ikada snimljenih. Odmah mogu reći da se ne slažem s tobom, pogotovo kad kažeš jedan od najgorih filmova ikada snimljenih. To je baš onako preterivanje i overkill. Ako ti je to najgori film, onda mi je drago da si pogledao samo dobre filmove u životu. Nije definitivno najgori film ikad i ne volim ove apsolutne izjave, tipa najgori film ikad je ovaj, najgori film ikad je ovaj. Svaki film ima nešto svoje i možda ti se ne sviđa, ali me baš zanima zašto misliš da je najgori film ikad. Napišem dole u komentarima, naravno ovo nika prozivka i tako dalje. Hvala ti na podijeljenom mišljenju, ali definitivno da kažemo za nešto da je najgori film ikad snimljen, definitivno nije i ne postoji najgori film ikad, ja mislim. Davore, sljedeći mišljenje dolazi od The Bobana pevača koji kaže da Naked Gun trilogija je bolje od Airplane. Dobro, Naked Gun filmovi i Airplane filmovi dolaze iz iste ekipe koji su već doktorirali spoof podržani, stvarno su genijalci svi. Kao što rekao, čekajte uskoro video spoof filmovima. I okej, Naked Gun mi jeste bolje od Airplane, slažem se s tobom. Iako obožavam Airplane, nisam gledao drugi deo, i obožavam Naked Gun trilogiju koju jesam, i očekuje nas Naked Gun na film u avgustu sa Liam Neesonom koji je kao neki remake, šta već. Zaista se slažem s tobom, Bobane, Naked Gun stvarno jeste bolji od Airplane-a. Čak i ako gledamo prvi film Naked Gun i prvi film Airplane, bolji je Naked Gun. Iako je Airplane uspostavio, popularizovao taj podržan komedije spoofa, jer bez Airplane-a ne bismo imali Naked Gun, ja bih rekao. Hvala ti Bobane na podijeljenom mišljenju, sljedeće mišljenje dolazi od Branislava Đurkovića 2253 koji kaže Alien Covenant je u rangu sa Shiningom. Dobro, ovo jeste hot take. Nije ni u rangu ni sa Alien prvim ni drugim filmom, čak i trećim. Definitivno ne može se porediti sa Shiningom, popuno su dva različita filma. Ja bih rekao da su dva različita žanra, ja bih rekao čak da Shining nije horror nego thriller. Alien Covenant mi je najgori, jedan od gorih Alien filmova, tako da ne mogu da ti kažem da je ovo što je u rangu sa, čak i sa Alien, bilo kojim drugim Alien filmom. Dobro, možda je bolje od Alien Resurrectiona. Povežeš ta dva filma, to je baš zanimljivo. Da si rekao Alien Covenant je u rangu sa Alienom, pa kao ajde ili Aliens, ili čak sa Predator nekim filmom, ali kao sa Shiningom, kao razumijem da su kao horror i sve to, ali kao nema mi neke druge određene, misli horror u smislu da ima neke slične motive i da je slično strašan, ali ne mogu da uopšte kontam kako se uspio povežeš ova dva filma i definitivno ne mogu se složiti s tobom uopšte. Hvala ti Branislava, podijeljenom mišljenju, to je bilo to od još jedne epizode da komentarišem vaša kontroverzna filmska mišljenja. Želim da zahvalim svima koji su poslali svoje mišljenja, nadam se da vam se svidjelo. Vi mi obavezno komentare napišite ovo što sam tražio od vas, baš me zanimaju vaše dalja mišljenja, mojem da pričamo o filmovima. Uskoro očekujte video o spoof filmovima. Naravno u opisu imate linkove za moje društvene mreže, uključujući TikTok. I ako želite postati član kanala i da se pridružite ovom kanalu kao član ili da mi se zahvalite video, super, thanks, bilo bi dobrodošli. A do sljedećeg slušanja ili viđenja, ja vam se odjavljujem.